sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Vatrogasna kola. Mama je odjevena kao vatrogasac. Mama, zašto si se tako obukla? Idem na jednu vježbu mama vatrogaskinja. To je samo razlog za razgovor uz šalicu čaja. A što ti danas radiš, tatice? Imam jako važan sastanak sa svojom nogometnom ekipom. To znači puno velikih dječaka što udaraju loptu. Napravit ćemo i roštilj. Tu su gospodin Bik, gospodin Zec, gospodin Poni i gospodin Zebra. Mu! Hoće li tata uskoro doći? Stižem. Mama, možemo li vidjeti vatrogasna kola? Da. O, super! To je vatrogasna stanica gospođe Zečice. Zdravo, Pepa i Đorđ. Dođite vidjeti vatrogasna kola. Wow! Tu su ljestve za penjanje, crijevo za polijevanje vode i veliko zvono za uzbunu. Ding dong, ding dong. Popnimo se sad gore i pogledajmo gori li negdje požar. Bog svima! Bog Pepa, Bog Đorđ. Tko je za šalicu čaja i razgovor? To odlično zvuči. Telefon. Pepa, to je telefon za dojavu. On se koristi samo kad je negdje požar. Požar, požar! Vatrogasna stanica, gdje je požar? Gdje je požar? Mogu li razgovarati s mamom? To je tatica. Tatice, ne smiješ zvati na ovaj telefon. On je samo za hitne slučajeve. Ovo i je hitan slučaj. Izgleda mi da nigdje ne mogu pronaći kečap. Tatice, hoću li početi s roštiljem? Da, lijepo molim. Budite oprezni s roštiljem, tatice. Vjeruj mi, mamice. Mi očevi znamo sve o roštiljima. Bog! Možda treba više ugljena. Možemo malo puhnuti. A da stavimo još sredstva za potpalu. Sad samo trebamo čekati požar. Koliko dugo moramo čekati? Moglo bi potrajati. Ja čekam već godinama. Koliko je požara do sad zapravo bilo, gospođo Zečice? Nijedan. Niti jedan požar. Ali moramo biti spremni. To je telefon za požar. Možeš li se javiti, Pepa? Vjerojatno je opet vaš tata. Okej. Halo? Vatrogasna stanica? Bog, Pepa. O, tata, opet ti. Baš si neposlušan. Ovo je telefon samo za požar. Možeš li pozvati gospođu Zečicu? Budi dobra curica. Tata želi s vama razgovarati. Halo, tatice. Ovaj telefon se koristi samo kad negdje... Požar! Ojoj, tatin roštilj se zapalio. Požar! Požar! Mame spašavaju! Držite se čvrsto! Požar! Požar! Ding dong, ding dong! To su vatrogasna kola gospođe Zečice. Maknite se, tatice! Mama, otvorite vodu! Požar je ugašen. Hura! Hvala što ste nas spasili. Nema problema. To je sve dio dužnosti. Mama je u službi vatrogaskinja. A sad kada je gospođa Zečica natopila cijeli naš vrt, možemo skakati gore dolje po blatnim lokvicama. Da! Volim vatrogasna kola, pogotovo kad naprave puno blatnih lokvica.